با آلوزیا سوریه را گلک کردین روشاوا بر به هرم کردستان و عراقی ده کوچبر بون. پارێزگەها دهۆکێ و bi taybet kampa Domîs yek ji wan cihên diyar bû ku pêşwaziya wan kir. Li wir qonaxek nû ji jiyanê di nav xelkên Rojava û xelkên dihokê de dest pê kir, ku hev naz bikin û pêre awayê jiyana hev. Bi tevî cudabûna di nav her du aliyan de, lê gelek xalên hevbeş di nav wan de hebû. Gelek xalên din jî di encama jiyana bi hev re dikarîbûn bibin wek hev. Vê danûstandinê di nav her du civakan de, bi tevî sînorên siyasî yên di nav wan de, lê girêdana wan ya kwîr û dîrokî bi hev re diyar kir. Her wiha alîkar bû ku jîngehek zengîn û cor bi cor di nav wan de ava bike. Guhdarên hêja ji bo zanyariyên bêhtir li ser vê mijarê, niha Abdulhelîm Ehmed Silêman yek ji penaberên Rojava ye, ji sala 2013 ve li kampa Domîsê li gel me ye. Tu bi xêr hatî berês Abdulhelîm, em ê bi vê pirsê dest pê bikin. Dema hûn hatin kampa Domîs hûn hatin dihokê we çi cudabîn di nav xwe û xelkê dihokê de dît, çi ji aliyê edetan ve bo, aliyê xwarinan ve, aliyê devok û axiftinê ve, ev cudabîn we çawa danûstandin pê re kir? خودت بگنه که اره ام هر دو جی کرد بون ام اهلی ها بون مثلا وقت بجی ام الولات خونه بس تک جدابون ها بو دانستاندن دا گوتنا دا عادت و تقالید دا خوارنه دا گلک تشتیولو ام دکی مزحمت کشا بس اونهانو ام فیری هفدو بون الحمدلله. اگر ام هنکی لسر خوارنا راوستن خوارنین و خلک دهوک یک بون او خوارن کردی بون یا یان هر جواتک خوارنا خوی تایبت هبون و خوارن یه خلک روشاوا هبی کو مای و سالا ده خلک دهوک فری و خوارنا بی زیده پیشگاه خواه کرن و برواجی خوارن یه دهوکیا جه هبی خلک روشاوا زیده پیشگاه خواه کر فر بینو چه کرن خودی جدیبون جب دو گلک ام یعنی جدیبون هبو براستی نکی ناف خوارنه مو ایوادا خوارنه دمکی هبون خوارنه وقت بمونت مالی هبون نکی فرقایت ورد جدایی هبو عادت و تقالید مواجی براستی او جدایت ده هبو خوارنه می گو ام چه دکر مثلا مالی دا وکی مونت مالی وکی مقدوس وکی مربایاتا وکی مثلا سیرک رخی دیر که شید کن شجک شید کن الویدره اب تشتانا نبون مثلا ملوخیه مثلا الویدره ایمای سوری بخچه چاندن بیوت بلاستیکیه چاندن ملوخیه دو ابانا چیه یعنی جه من عجیبای براستی چی کرنا ملوخیه الجموانا گلک عجیب و جاره هم چون گهه مثلا چوله الجموانا کی نبو او جی ایگو ام جواجی علمی مثلا وقت چی کرنا بریانی وقت چی کرنا بعراقید بجنه دا پاچا وقت سرو چی کرنا سروپیا گلکی شاطرن براستی الویدره وبالاخص خوارنا رئيسية طاولة واي رئيسي برنج وتشكا فاصوليا ابناء يوميا نيرو دوي هبي الجمانة ايما الجمانة او دمكيبو يعني و خوارنين كردواري دناف هر دو جواكان ده حتى دمين هاتي چكرن اني اوندابيا ناي چكرن خودي خوارنه كردواري تبقى كي خوارنه كم ايرو جيلي ايرو تقبل ناكي مثلا وكي مهيري چيكي وكي سندي چيكي وكي كشلونك بري مدگو چيت کرن هور کے ساویر چید کرن نانے سیر کی چید کرن اوانا راستی الجم واجب چکی کیم بونه يعني الا ختيار نهابن مثلا وقت ما واتشتات خوازن چید کن جوارا بس اب خوارنه نها جيلي نها براستي علمي نها خوارنه زو اب خوارنه خورد مطاعم سفري سر بيتزا كي سر سندويشك شاورما تشتكلو اندومي مثلا قال لك جوانا يدخل بخدي افجيات بيجم عمري بشي صار لما كان بمشن فقيره و دواره دوکین آخفتنه دو تناسین دوکا خلک روشاوا نزیکی دوکا خلک دهوکیه يعني تفیوه ایکیج هر جواد که گودنه خواهی تایبت هنن گودن یه وهبی يعني زیده فرهنگا خلک دهوکی بی يعني گودنین وهبی ام فیر بی وما زیده فرهنگا خواه کر يعني اف وهگر میناک هبو دبکارش مرد جدابونا دفوكي وقت بيجي يعني قوتين براسي الفيدري ما بشكل زحمت كشان ناف هفدا يعني مثلا خلك الفيدري قال لك جا عفريني يبون مثلا قال لك جا كوبان يبون ما واجهه فعملت كرفيجا تشاوا دهوكي جي مثلا بيفا بكي ما نسبة جمرة هلي قامش له انا كي زحمت كيشيا مد نيفي دبو جرخي عفريني كوبان يبا وجرخي دهوكي
ئەمەرەخێ هەلێ دێرکێ بڕاستی ئەوانە زوو فێر بوون باعتیبار دێرک گەلێک نێژیکی دهۆکەیە و گوتنێ وانە بسەر هەفتە بهتر تێن مەسەر فەرقا دهۆکێ هەیە وەختێ دەرکەوێ مەسەرن زاخۆ بهتر نێژیمە بوون تێدەست کەوێ هەولێری پچێکی دوورتر دەبێ گوتنێوانە گوتنن وان هەبوون ئەم تێنە دگەشتن بڕاستی وەکی گۆکاما زگوردکانین زگورد الجەمە زگورد گەلک عیبوو مەسەرن جەموانە زگورد خۆرتن یانی کا خێزانە تەبتەرەیە مەسەرەن خێزان ئەم بێژن عیلە ئەو بێژن خێزان مەسەرن مالێ یعنی کوفلەتێ مالێ ساغ دخوازن تشتن ولد ناوبەر ئەمەدا هەبوون بڕاستی ئەمجی تێگەشتن بێتالیێ ئەوانە بهتر مە گوتنێوا برن نەوا بهتر گوتنێمە برن باعتیبار تەعاملا مە بوارە بوو نەیەوا بمەرە بوو عمالێ مەی چوون وێ دەرێ طلابێ مەی گوت خوندن مەدارسا لغەتا کوردی گەلک دەرفەتدان طلابێمە بڕاستی ئەم طلابێمە ئەوالا دەردکەبن و خدێ علاماتی باش ئانین و مهندس و دکتۆر و محاما لەبێ جامعاتێوا خوندن و فێر بوون تنها ئەم بوار دشتغلن ئەم دقیقه ئەواناژی دهۆکینە نەژمەنە yani tu gotnême zêdeyî gotnên xelkê dihokê nebînin خودێ کێم یعنی ئەو کێم گەلێکی کێم باعتیبار لەهەجامە تەعاملامە تەفگەر ئەمەد ناووا دەبوو ئەم بهتر ملزەمون ئەم ڕژنە گوتنێواناکی وەکی گوتنێوانە ملزەمون طلابێ مەرەژ تەعاملا مەرەژ معاملێ مەرەژ مەسەر دکانێ مەرە لێ دەرێ بهتر دوی بووتێ دەبواری و دوارێ عادەتان دەمرەوش چاوە بێ ینی چ گرێدای عەزاوەک مینە گرێدای جەژنان ئەنگو دناو وە خەلکێ دهۆکێ دە چ وەک هەف هەبوو و چ نەوەک هەف هەبوو ینی وە چاوە کاری ڕەوشک وها ئاوا بکی هەفبەش نافخە و خەلکێ دهۆکێ دە وەکە عادەت مەسەرەن وەکی داوەتە وەکی عەزا وەکی مرۆڤانتیە ئەوانە هەر یەکن یعنی نسبەت ئەم کوردن یعنی هەمی بەس وەکی وەختێ وێ ناکێ مەسەرەن عەزاوانە ji عسر dist pê dike heta megreb êşîveya xwe bidin û her nemalê xilas yani dirojin ezayê wana nabin sêroj li cema hinekî cudayî hebû mesela li cema saet yazdehê sibaha mesela eza dibelişî nîviro xwarin hebû bes êvara di axirî heta saet nehê şev dawetê wana wekî dawetê me nefsa dawetê me bûn yani بس دعوتێەوە هەر بشیون ینی نەب دیافا مەسەرن بێژێ شەراب و گات و وا تشتێهالۆ بوون هەر شیف بوون ڕاستی گەلک جەموانە گەلک مکلفن ئەب تشتێهاناک قەلە نێوان نەوەک قەلە نێمانە مەسەر ئەوانە بووکە گێبینێ دەرەجا گەلکی مەزن زێر پێوەتکن بەس بووک تشتێکی ناینێ بنەمەل جەمما وەختێک گوام قەلەن ددن مەسەرەن بووک بەراداتینێ غەسالێتینێ بیرۆتینێ غرفتنۆمتینێ yani hinekî ser wana gelekî giranil ceme biçekî wilo sivektir ji êwanakê nebrastî. Abdulhelîm Ehmed Silêman yek ji penaberên Rojavayê ji sala 2013 ve li kampa Domîs e gelek spas li ser van zanyariyan Serçava û gelek xêr hatin erefsar. Guhdarên hêja gelek spas ji bo we jî ez Rewşen Mihemed ji kampa Domîs li gel we bûm.